Tivus na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Loyce Gavah erizoba norwa kashatu kandi biro nibina ebyo kwa kabiri 2026 ntuja kubanza twakisiyaho imtu ya makuru kandi kuturagarutse ntuja kwisiyaho amakuru Agacencwire ombwijwi Omugacencwire kireki chairman w'entebe ya kashatu habwe gomborera ya marongo omurengo yabura ha ballot paper bamaze kusimurura nibasanga ku ntebe y'erusisi kandi Akaburindi Trading Center na Central Ward B omuruhoima district kayemerezwa bwanyuma y'obukonji kwijaho abantu abatari abo abesimbire. And the one who has the bus is called Oriem and whereas me Mbabazi Kajura Moses. Omurwenga jukabarore akaruru kashazwamo ahabo kujwanzi obukonji. Basobora kemereza kandi we shall contact our supervisors eruguru batugambire kiri kugarukaho. Mbabazi Loyce Gavah na makuru Agacencwire ombwijire akachiko ko bururu nako kwija kugaruka mu kutora nsakaruka chairman wa Bulindi Town Council na kansala wa Central Ward B district ya Hoima wanyuma y'obukonji ho kwijabura hamazina agatargabo. Abakachiko ko bururu omorohoima bayemereza kutorana abebembezi ahabwa Town Council eya Bulindi bwanyuma y'obukonji kwijaho ebishani bitarye by'abesimbere. Abesimbere hariho Moses Kajura owa NRM hamwe na Robert Ayebare Otine Chigombe kandi ababashanga amazina gabo nebishani bitari byo. We are so much disappointed when they opened the ballot boxes. We found out that the names for the mayorship Bulindi Town Council we are three who are contesting, but they brought about with 4 candidates. And the one who has the bus is called Oriem and whereas me Mbabazi Kajura Moses. And through very many hardships, we had organized our voters to come and elect us, but all in vain. They have been disappointed by the local commission for what they did. Tusangire obururu nibutakusoma kunu nibusoma handi gali mazima abantu bayizire koma bacha abantu bagarukireyo titukumanya kike kigenda omaiso nete tulindirire kike kiba kutugambira. Kandi omukarura kaba kansala abakazi aba Central Ward B nabwo mu Town Council eya Bulindi byarahanga Betty Violet owa NRM hamwe na Scovia Chiza owa Independent bashanga obukonji bwo bururu hijo bwa polling station emwe ahari polling station zishatu. Tuchiremu sazamu ajja kuba ne baba communication ajja kuba yodi habwa ebizibere bizairemu aba yesembiro tibalino bayizire akapapura kaitu akakaruru ayiziremu akekicheka kindi so kuruga head office basamba gamba ka LC3 akasazibwemu kyonka akabasigaire kagendo maiso. In fact nakabakazi ba direct women councillors female councillor mu Central Ward B nako kasazibwemu abokuba nabyo bibaire bitakwatagana nabayesimbi. Hassan Takwana orukure byo bururu om district ya Hoima nagirango bukonji bwo bururu obubasindikira mu Town Council eya Bulindi bubire buryo bwa district ndijo. Tufunyemu ko kutatatenzibwa kumacha otubadde tutandika okulonda mu Bulindi Town Council twesanze nga bakandidate ba obwero sifiri chairman sifiri ngabona kiba Bulindi Town Council kati bwetugedde muko ne bakama bafe Kampala
netokkiriziganya nti tusazeemu okulonda kujja kuddamu kutekekebwe ng'abantu abaliko be Bulindi bennyini abeewandiisa. Omu myanya ndiijo okuteera karuuru kwaba okwihorere n'obw'abantu biija bakye. Buli ntebe tubaye tugendaho 5 bakeya twaikara ntunihira ngu statistically na LC3 bajja kwongera keya kandi amananu bakehere omuntu bokuota mwikiriro mukoka mwesengereze okusanga atayizireko. Otugamba koma bakansara abo bwire buna isimbiro bakansara basatu abakazi isimba bakansara basatu abasaiji ati abakansara abo abaraba komeru abaraba baina abantu babo for example ba family members bakagwa ijyo tukwandi koma bakibongerengo RCC tukoma bamenye kiro kindi bati balifuna maana gako koma. District ya Hoima eina magombora 11 hamwe na town council 3 eziryo mu mashaza 2 aga Kigorobya hamwe na Bugahya. Amakuraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto ahabwa TV West. Ambrose Nwagaba Katoto akaciko k'ebyobururu kashaza amakaru ka kansara omukazi omugombora yarwengajo omuruka gwa Kiduburi bwa nyuma y'obukonje bw'obururu kwija bujanze. Kurgira Rogers Kasoro mukuru w'ebyobururu mu district ya Kabarore obukonje bwendije myanya mu district egibwa reto mu rukogu echareto kutera karura ntebe gikwateganisibwa. Kiduburi North mu Rwengadu sub county woman councillor akaruruke kabaire mu mismatch twasobora kemereza kandi we shall contact our supervisors eruguru batugambire kiri kugarukaho betusaha zino akaruka ka Kiduburi North konka nukabaire mu mismatch. Okutera karura kakwayitabwamo abantu nyamwingi kandi byo kwerinda byababiriya higuru. Nomanya karuruka sub county at local government, these leaders are very close to the voters. So the competition is very tight. So Nchorolire as security, he of course never tungire prior intelligence. Hasoko hakavuyo hasoko bakusoba bakora a lot of deployment. Abatezi bakarura butwagamba nabo batuganiro kwa karuru katambura. Tukoma tuanza kukoma masine za yanga zangeza ikireza twakoma kurungi jamaa kayimukiro omwo komesa yagei karantebe ya LC1 box cha LC1 ati LC3 ati aho yijya bataka bayitombeita makwetombeita beje bintu baleta police na amahe babitaha karuru kama bale katambwira kurungi abantu bona basemerirwe nindone bijja koma no mutemo gurungi busabule mu busaoki sima abantu bakicamba mweyongera mujye tukomereke mu kurungi. Gasha kwa Jonathan Singwire Babere Jonathan Singwire town council ya Rugashari abantu bamwe nabagirangu amagara gabo gari omukabi bwa nyuma yo kutemwa kandi abandi bakaterwa mu kire cya bushesheri izuba obwe barukurinda obutagura omukaruru akaterwa erizuba. Town council ya Rugashari harwa besimbereho babiri abarumukana n'umwesugwa Peter Mutebere owa NRM hamwe na Joseph Nyorano Abori owa Independent. Abahagizi babo omukire cya bushesheri izoba barire barwana kandi abantu bahutazibwa. Hariho abahutazibwe omukavuyo akabahagizi ababire barinda obutagurira abatezi bakaruru town council. Batera umuhorogu batera ubundi bw'umugongo kugira bati ngo mpaka turabamaraho ngo umurya banyoye kandi ngo tumara kunyura mitarazi tutegeka nagamba shikwagira umuntu nacyo kirabikizibu bashaka. Omwe mu bahutazibwe nayenda bamuhutarize bakorweho atunje buringaniza. Ninkaye nzire abantu barakora mu by'amateka habeho ubwinganiza hari abantu bakoze ikintu akuba n'ikintu cyo kushwazensi gushanga umuntu urahagira nanga ni urahagira nanga azukagira ubwirwa bwo gushishukuriza ku ndumba n'umuhoro kandi ubona besimbe zabireshaha 11 jebi yijaha wanje omuka yanga mbere bigambo ubona bano wabareta ngo kare nguratubona sharimwe n'icweka uzabireza ikashahi ibiri ya leta kavuye y'abantu bingi ya ikarantera inkonyi
izina ry'iryo turamanya kuno ni JB veterindi ni akora birungi Jody Bosco. Omukutera karuru akerizoba hariho abebyoma ebya BVVK machines byayanga kumanya kandi tubatera karuru. Kamera yabyombe cyo akoma kakozereke ibyoma binyangire. Ubu insonga te kare oba ninyo wenta kuatagana nayo weti ya fumu ngina kapapura nkaina ko kuteraho akaruru weti akoma kakozereke kanyangire. Oyiro wari kujango muntu ngateza abantu 20 mutebire ko nkabanyora n'icuro muntu ngateza abantu 20 koko nati wa sente ari kuteza abantu ko mwana wa sente nateko kwase kwa mkapesa bwenyo itete ko tele sente akobire n'abakomputeri kwanga bari kuhambisiriza bakenda ko babateze twagamba ngo oyireho kurwana okubireho eciro ahandi hona okutera karuru kerizoba kwatambura omubusinje okwetorora district yona. Amakuraga gashakwa Thomas Tumwebaze ahabwa TV West. Webere Thomas Tumwebaze umurichenjojo abantu bacera okutorana abebembezi babahande ngo zegombora town council na divisions kandi abesimbere bashaba abantu kwejumbira ho mukutera karuru akobusinje. Binjo mbese imbere bimukiro myanya yo kuteramo akaruru kandi ho nabayihanangiriza abaturo kutera akaruru kihorere bazire kukastinga akaruru kange kanyongera interera abantu nywe nabali aheruku abatakakira polling station kandi kokaire mwije mbwingi mwije mukome nenyo abatakusobora abantu ababoda boda ruino mtima gwa chenjoje nungi ruine motoko ino mtima gwa kuchusa chenjojo terera abantu mbebali mbasombe mbalete bakome kano akaruru akaturukutera nika akaruru akensonga bokuba entebe eno ituriyo ntukoma entebe ya chairman LC3 na bakansela ni entebe ya abantu babulikiro omuntu wabulikiro na ateko kutera akaruru chairman wa entebe ya kasatu rundi meya rundi bakanselas abukuba obuhereza bwokubanza buwana nobuhikira ofisi zaitu entebe ya chairman LC3 bwa town council ya Chenjojo esimbirwa abantu bashata bari mu Jofre Kagoro wa NRM kandi ryo mu ntebe bwa hati Samuel Bagmo wa NUP na Elia Musanoti ne Kibina abokuba bayibembeza bakiro bwingi no sanga bali kule hara ubundi no sokutabarora kumara umwezi bayitono mwebembezo wa kirokino nuwe mwebembezo wa rukwikara nayuwe mu bulimbera yawe yona abantu batayito tana kwere hansi mun ninyenda kutera umuranga guno boliyo muwena cyalo ija okoma mwebembezo wawo wa Brown ono mwebembezo mukuru mono nakera na president na MP okwakana n'obururo bw'abandiza mu rundogu obwoma bwa BVVK bwakoresebwa kurungi gashakwa Daniel Bingana. Webere Daniel Bingana reka tomero ntugaruka naganda makuru. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant hereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba
Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanju mwenda 18 58 38 ninga noti mushanju noti mukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Noro no mwanya gw'obuhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nithoburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho ejo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusange asungine n'akatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. Bumbire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mshanje 2 39 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearinge byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Mukyala wanje dadi okimayita abaana batuusa okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van. ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star 165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karungu Buhweshu District barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itenda cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu UNIMEP itenda cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejure byo kushomeraho abashomesa batenda kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa
bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara entambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire ahabwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District niryo bojo nabishiki kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry y'ebyobwegese bamazira ubwire buringwa bari kora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutino gwa ministry y'ebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora ya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwetire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 ashatu ni 5 5 nemwe 30. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards checking agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 6 ninga not mushanju ina 5 5. Kuruka yumkahumro abesimbire ahantebe yakashatu mu district ya Shema basima government nawe yo kwerinda ahabo kugira oburinganiza mu karuru hakerizoba. Twatamuro magombori 11 magombori 16 ayitwashangaho n'abarukoreso buma bwa BBVK kandi abe byo kwerinda baba batari kwitarisho kandi hinabesimbire abitwagambaho nabo mazima ecyo cyoma kukikoresa tina kwata mwene kiyabo nokatera bakasikaninga bacheza kutia bakagara bakasikaninga real except arho small bribe umuhanda bukuteganisa abantu babinga mu benagura abantu nkebyo ngubaka baka umuntu akamucyuse mbere konka nyo abanyeshuko bagizire ngo no bakuriya sente bakubaka nyenda kusima government ya Uganda obundi abunye simbire nabo babine nteka ngo bundi no basa kubibo mukaruru nangu nanye obundi nteka ntabo no babasa kunyibo mbwe no kureta eji machine ya BVVK nyoni nteka ngu nikirungi ahabo kwa buryo muri kutera karuru arabamu bamusikaninga emwikiriza ngo yabasuru akabuka nasikaje unara kagenda kinonga kandi mbaza nisima kira munonga RDC bitwa Shema Deputy RDC ubuteka buya tahonka ngita besimbire nkada baraho abokoresa ubushobozi butari bwabo kandi tabonye simbire nabo konka erizo aryo ndwa kanka abapolisi bitu batahubuteka nabo kutukorra ibintu bitu entunguka ngutongezi bidi mukuzereta jere sente zakatushika bya government byo nakora byatushika nabo cyo ngegenda mukitera bebe ndeza batwendera Aberna bushatu aberna buna aberna butano aberna mukaga aberna mushanyi gasha komai kwa twachire aberna mwinga twatamuro mago okutera karuru kabebembezi b'amagombora ward na town council katandikaje no busirabe ngo abatezi babanza kwija bace barukure byo bururu home district ya Kamwenge ya Hamya okwa karuru katandiko mbusinje kandi byo mabya BBVK byakora kurunje okutera karuru kwatandiko mukasheshe kandi ubuma bwa BVVK
bwakoresebwa omu polling station zona. The sub county councillors twine direct elected councillors abomwa tireho izina rya ngo ba councillor babashija cyonka n'abakazi nabasa kwesimbaho then naba women councillors kamwenje twina magomboro 18 cyonka amagomboro 2 tigine mu Karuru igombora rya Bihanga sub county tirine mu Karuru cha person naba councillor bari opposite nakabuye nicyo kimwe transparency and accountability nabwo cyo ibintu by'inyerekerire ku bakora ni nyendo gumwe ni nyende ntunguka kandi ibiturakora byo biruko kandi kuturamare ku gukora nabwo bene birebe so nicyo kigenderwa cyanje ibintu already mu bikozurwe gati no garkangatani kirebe bitakakozurwa bikakorwa konka nimbamya ngo kunabagambira ngo unit ntuza kubikora turukamwa bwo kuba no kwatanisa kandi tugenderire entunguka yakama gutabuza omyanya minje itwashikamu akaroro kabana katambura kurunji hatariho kuteganisibwa kuona akarura kitaha kabanza kateganisamo habwa za computer zayanga gukora konka kuhamara ngeno katerera ntitera tugendo nyisho ahabaho akavuyo ko kugira computer kere yakwanga ishami cyayanga utakora ki utatera kandi mu register urimo echo konka bamabije batisorovinga bakitereza nyetaga meya wanje wini shine ni saba abukatukorire kamwenje kandi wini shine ya leta emotoka ne soroza kasasiro obwakare obabera rukamana Jeffrey bakabana bareta abana bato babire mwenda babanago mu kasasiro what we call a dustbin understandable chonka with this time emotoka ne kusanga buri kusanga eyo kasasiro nturuga mu bw'emirama hod kandi akaruru akerizoba kakagira mu bucankana bwinji mununga habwe jyo makomaza jafa konka ejyo mejo poto ahirwa ruhanga yatemba tafuna turuko bitereza ngweno ebyo mebi nibirunje mununga konka hinemu abantu abari kwija bine ubukade bwabo konka bukabaremesa bwa byara ebyo mejo poni bigira mu bintu byo gucankana ni bumwe birugo bimaze byamara bikore gasha kwa Anthony Twine Wabari Anthony Twine okutorana abebembezmente bya kashatu n'abakansala babo mu district ya Mtoma kwatandika shahemwe yakasheshe omunyamakuru witu yatandikira mugombore yakatenga kuzakabira n'imyanye ndijo ayitwashanga okutera karuru kuri yombuteka okutorana abachairman b'entebe ya kashatu mu district ya Mtoma kwatandika shahemwe yakasheshe kandi omyanya mingi kwabo kwihorere ninye flag bearer ahabwe entebe ya chairman ahabwe gomborera yakatenga mbwe ninye wa NRM wa bus nyino kusemerwa kwango ahabwe bururobo bwatebekanisiibwe kurangwa abantu bayirondera bebembezi akarura kanje nakatera shayibire necweka kandi nko kundonzire aba obahagizi kandi n'abantu barikwenda kuba kubindebamo nyina amasiko mingi ngo kusinga karura kankakahwangurira higuru akarura ka president abantu bakambiza bingi keje soko sanga raine kanka kuriya bashikira ngombantu 50 konka tuwaza kureba hano reto rya tusitami abo kuba ntaguma ntizo umwe babiri batanu mwena tanapu y'abantu ninke mununga bamwe habese imbere bashaba barukuruburo mu district okuratira amateka kurebeka ngo akaruru tikateganisabwa nabanimba saba akuba turiyo nturundo mwebembezi w'ukigenderwa ugu no mwebembezi ahantebe yitu ya kashatu ninga town council yitu ya kabira kugira ngo mwebembezi urya abindi tubentuterra baserina n'abakampara n'abandi kunko no mwebembezi wa umwebembezi w'eshonga kunko kugire ndende mugira ubusinge mbarendera kuba bahakuze kandi mugambire n'aba agents bana nabo babe abamaze ikintu kwiyata kutibasa kirigemo konkana bagenda bazaho umwabazi yakireba ngo ibintu byamba kubi ayangana no gusayininga niyo tikuza gusayininga abakora no kutiba abantu batuyiwe kandi ugiye kwapura ndigira ngo utakwenda gusayiningira biri sayininga habo icyo bayanga gusayininga tumanyi ati bantu bebakulembeza abasinga ddala bakwatira ko ddala kubanga abantu bakulembeze bamwe abaparishi n'abamagombolola ekyo kikukwatira ko ddala
kikuli ku luwonzi era mmanyi nti ebiseera ebisinga waliwo n'ebyetujja okulaba oluusi byetutaalaba mu kalulu ka pulezidenti byetutaalaba mu kalulu k'abamemba ba paaliyamenti oluusi ne byetutaalaba ku kalulu k'aba LC5 kubanga ate abo batuliko walako. Gasha kwa Ben Muhozi. Webere Ben Muhozi reka tumireho ntugaruka n'agandi. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi niyeja mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi mingi. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 96 9051. Twakwakira ahari Chizoba Girls Secondary School aho bushongoce buri gutura nitwerera obusinguzi obwo turi kubangura bishi omashomo ga arts na sciences okuhangaho bisya hamwe n'ebya teknolojiya ebiri kwetengwa omukatare kemirimo. Ishomero ryitu ni ryesimisa ibiciro n'ebya karumagizi za laboratories za science na computers hamwe n'abashomesa abaino mwete gwo kuri umurimo gwabo. Omubimizado ebikopo tubitwire twabe marayo. Abeje beitu batendekirwe ombyo bembeza no kundi hanga ryabo twine byenjenda ebiri kwetengesa ahabwenta yayo zo kwega. Generator eri standby otafero umugisha ogwo kureta mhara wawe akashongorwa ahishomero erikiriza yo kwegesa bishi. Chizoba Girls, groom and blossom for all-round excellence. Na hapo tukikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurunji twine nasare na primary ahamuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya Town Council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurunji kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buryomwe okwenda kumanyibura kuciraho 0 mukaga mushanju cyenda na mwenda 20 na mushanju cyenana na mushanju na 0 mushanju ina mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Zion. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast, and gold 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner.
Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Komore tukunywa cyakaboze multivitamin drink cyutasyo munsi y'amagara marungi nicukuyamba ho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwatakaboze multivitamin drink otuntumure cyubaro na stress ecukunywa cyakaboze multivitamin drink nicukorwa bakaboze health products limited cyamibwa UNBS kandi curuhombe bipimo bya milliliters magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakaboze okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0 15 0 Otwiro inachetengo cyo kushoma bunasi hamwe no buzarsa bugonje college of nursing and midwifery na yetawo wona abarukwenda kutandika kushoma bunasi hamwe no buzarsa kwija kwehanditsa ishomero bugonji omurishema itendeshereri rekatanu kwengu 2017 kandi nariyo kureberaho ombyo kushemesa abanasi hamwe n'abazarsa abo mutindo gwensiyona aharurengo rwa certificate hamwe na diploma nitwegesa beje bitu okutahe mpinduka ombyamagara kandi twine na za lab ezo gukora practicals hamwe na library zo murembe otaferwa mu cyago kutunga umwanya go kushemera hari bugonje na college of nursing and midwifery kumanya birukiraho tera not 2 not chenda 25 At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Burukunywa chikopo cy'umwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri umutindo ni gutandikiraho kusharura shoromeje umaze umwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kubeze zitakuzire nizishara umutindo n'entasya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo umutindo yaniko mwana gwawe no buyonjo ahantu ndubare ubutandaro narahatire cement kandi utaniko mu itaka yanjara kurunje umwana gwawe kandi utagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara umutindo warindo mutindo nuba warinde entasya na nukure ko umwana gwa Uganda umukatari kensiyona umwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesibwa obutumwa obu ni bukushibwa ministry y'ubuhinji enyamishwa n'obujubi Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurunje ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 mushanju mwende 2 kinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina kinana na munana kinana ne 2 ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records
St Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okwika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaje gwo kushomera mu kurunji ngabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okwiko musine ya mukaga tira esimu noti umushanje mukaga hatano ni itano noti mwenda 13 ninga noti umushanje inamushanje noti itano 30 noti umushanje mukyala wanje dadi okimanyi abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo nyiga star emu 65 8 noti hashi oba kozesa momo app. St Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding nirya kira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ni nungi eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum mensia okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise empunu kandi omubyemizano tinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 30. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey! Makobore High School Rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball otebirwe nebya music dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanje notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanje 5 nkaga na mushanje anana mwenda nshanje ni 3 ninga noti mushanje 82 nkaga na mukaga hatano nina 80. Koruka yomkahumro habishomero lya government lya Kauba Primary School muri Kizoba Bushenyi bashatagwize vuzo ebicamshanje abo businguzi babogeserire government ahabo kubabanjiraho.
Kabuba Primary School ni ishomero rya gavumenti erukushangwa omuri Kizoba omuri Bushenyi District kandi ni rumwe omu gashatagwize ebigezo by'ekyamushanju omuri Bushenyi. Obusinguzi bwabo nibabwegekerera gavumenti hamwe na n'abazaire ababahwerire kihango. Etukwatireho munonga kutusya ha businguzi obu yatuhereza ebitabo ebitubire ntubasa kukozesa kushomesa abana aba kandi yatuhereza nana ekizimbe tubire tutine ekizimbe cyo kushomesezamwe abana kandi yatuhana entebe abana nibashitama comfortable nicyo kiretire obusinguzi obu sabaka bahedutya ni musimira kimwe na staff ye kurigirira ombe bakozere ahabana bitu ni musimira kimwe abana bakozere je munonga tino mwana ogartire nyuma bihireye nungi nsima mwana wanje Ibra ako azira mu first grade ahireye mwenda. Bamwe mu bashatagwize ebigeze ebi nabo batugambire bimwe ahabe basingise. Nindagana saba abashomesa bita batuyemba tushomesa urugendo runjiyemo rwa senior nishikere yuko koraje kushemeza ishomero ryitu ndagana n'abazire banje nagira mu senior abatuyemba shashurira fizi kuba nimbaraganisa koraje kushemeza ishomero ryitu rya Kavayi barango mbasise kora agugeti 11 kandi nisima n'abazire banje nisima na staff n'abashomesa na head teacher ngarika sima nabeja bimbe na shimana bo mukarasa habo kunyamba nkakorezi agugeti 11. Gerard Muhanji Baba chairperson wa management ahabwishomereri nagira ngo nobwa abana bakozire kurunji bitu hacerwebero kubatambi kono shomesa bakoraga hari nibaraga omu distance ningwa bakashanga tutine amajuga bashomesa nko kutagine mbundi kiretera nayo performance yacendera kuno jangwe ebyona tubyine abana bitu babintu baza koraje konkanye nda kubasima nabutu betu ryo mu mberejo nsime head teacher ubwo wizero ubwo musya ana businje bunyenyezi akashange nyumoko turi kubimunonga tutagetinga kugira ngo abana bona bijo mu first grade konka hakirho cyarengizinche na munonga nga ekintu cy'amashanyarazi. Omugandi eminyeto omuri Nyakayojo Mbarara City bashabwa kwegemeramo eby'emikono hamwe no kureka okore bintu ebirukutamagara gabo omukabi okushabo kwahebwa yo Reverend Herbert byona nebye omurisa woburisa obwa Nyakayojo obyabanabugana hw'eminyeto omukiterane kizoba rumwe aharukagaga Church of Uganda omuri Nyakayojo. Niyo yikorera gavumenti masayite ya irambero gavumenti imyaka myinshi ndebere bintu bingi omu bana bato abo okusahu okundi n'abana batano barungi namukwateki okusahu ok'omwana tomurungi okusahu ok'omwana tapolizo omugamba okusahu okumwezi kakufayo okusahu kapasa kugamba ekintu ky'amaani omugasho omuntu w'omudirati w'omugasho omwana w'ishomero kumvuka gira omugasho mwabonye omu kihuumuro omwana w'ishomero kumvuka gira vali eyiwa adinga omukayani yuling na Hollywood. Aba bashabe eminyeto okwetantara akaharro hamwe n'okuta omutima aha mishomo yabo. Noitaka kweshemeza ukweshemeza anoika noinakora safunga oibisimo jende nani dere simo baji wechitomo koraje usara tikito abanye bakurivise ya translate okugire cyo wakora n'icyo cyogiraje cyo mugasho okugire cyo wataho ni umwana wo cyumuro bamuka bakamanya uhiye cyo wakora in the contribution you are here. Amakuru gagashakwa Onesimus India nabo na Anita Atkunda.
Mukuru w'entebe ya kashatu abwegombora ya Marongo Smeo Sichama yabura aha ballot paper abari kwebembera okuteza ebyobururu akarura akabakemeza kandi nikija kuterwa erindi izoba. Taiko myanya eyokutereraho nkakatovu karangara karengero n'ahandi omuri Marongo Rwengo district eitwashanga bingi omubatura bashobirwe ng'omuntu wabo wa NRM Smeo Senchama taraha ballot paper abukuba chaimani omwe muri abaye besindireho yiza tari ya boroti kwiza taruho batugirangu bemereze ko naka akarura kabwa chaimani baronde bakansara bonka hatu abajatipana mugarikeyo bwanyima muyize muteketeko omurundi gumugu kuronda turondo omurundi gumwe chaimani na bakansara genze utuwadde abarondi nebasumulula bamaze okusumulula ne basanga ku ntebe y'erusisiri kandi tumutali yesi munafire tugira abatupira nabo ne beyongera so ne batuwa instruction bagamba turonde ba counselors then iyo ntebe y'okusatu bajja kukora ki bajja kugiteekateekera kubara mutegedde mutya ate nga tebannasumulula abandi abarukayanira entebe egi barimu Innocent ahimisibwe Edward Mugoje na Charles ahimisibwe baba bari ballot paper bonka akarura aka kayemerezibwa ate kano kwekusalawo kw'emyaka 5 miramba okulabika nti no ekitundu kyaffe either kyeyongerako kubanga wano tulina obuyinza okusalirawo abakulembeze be tulina okutambula nabo emyaka 5 omugandi omu district ya Lyantonde akaruru katandika omubwire kandi kaba kihorere omu myanya myingi eitwahikamu kuba abantu bazze korona mu bungi kuba baagala abantu baabwe abasookerwako abantu baabwe abasookerwako kitegeeza nti bagenda kubafaako n'olwekyo nga boolaba wano polling station eno nga boogiraba abantu balonze n'obukarabe katambura kurungi omubaro gw'abantu abakateera gwabaguru muke nsonga lwaki abantu tetujumbira kulonda kuno nti eri gye twasookera abasinga be twali tusuubira nti be bagenda okuyitamu be twawa akalulu kaffe ate si be balangirira omugandi abatuura kwetoorora district ya Kasese bayejumbira mu kuteera akaruru ko kuronda abakuru b'entebe za kashatu na bakansara baabo kandi akaruru aka kaba k'obusinge abesimbira ha ntebe zitari zimwe na zimwe baraganisa okureetaho obuheereza burungi baba barangirirwe nk'abasinguzi. We want to work on drainages in Hima Town Council. The people are really affected by floods. Then the other is to work on the extension of more taps because, as you know, the population has increased and therefore we need to increase on the coverage of water in Hima Town Council and at every cell. We still have a challenge of schools, education. In Hima Town Council, currently we don't have a government-aided secondary school. We are still lobbying to see that our community school, which is Hima Parents, to be taken up as a secondary that is aided by the government. Obuhereza, it is a continuous process. Ni kintu ekigumizamu. For example, barabo olimiro orugudo nurija kukura. Orugudo ne kuba norumaintaininga norulolera. Boraba oine nkensonga za security. Security, that means oine kuba in maintained. So one, nginja kora maintenance of security or roads and no kurorangu emirimu endi ya government projects twazirolera for effective performance. Enamba ya kabiri hanu munyamwamba division mura tunemu ekizibu kya maizi ibora lya maizi. Ebyare bindi nosanga amezi nabagagora 15 ekidomora tinka buchumba musiki mukule abantu bena maizi marungi gokunywa. Gasha kwa Sandeke William na Gilbert Mahanguzi. Barabashatse bitu bamakuru omu district y'Ibanda hakaruka bakihorere kando kwe obwoma bwakoresibwa kurungi.
Omu district eyibanda emyanya 388 niyo yatererwamu akaruraka aha myanya 10 eryo mu district egi. Bamwe omu besimbere bagamba aha karuraka akaterwe rizoba. Nayeterera Karuru n'abandi ba kansara ba choice yanje. Naterera ha polling station ya Rushaka Trading Center eturi kumanya kabugara matana mushanju omuri Karangara Ward Bisheshe Division. Nyenda kusima abanyamahurire ahabo kufa yokusya abantu biri kugenda misho nayetororamu polling station zona nasima abo kandi akaruruka ryo kagenda kurungi ninsima abantu bona abija kutera karuraka n'abakatebekanise ukureba nka izoberi ubwa hati akarona herze katera kandi kariyo kagenda kurungi kandi n'abatizi bakaruru bona tana perione yongera mpora challenge yituri muri tubugana no kugira ngo tanapu nerizoba yagarika yabambi abantu bari mu business zabo tibafa yo kwija futera karuru kandi indisho twine challenge ya machines abakora machines nizikiba challenginga abamwe no huraya hagati kandi oguyamara ngutwahereza omukutera karuru obwoma bwaremwa kukora kutera karuru era yantwariza kubi ahubwo kuba kunatame byinko mu nanga mu byoma ibyinko mu byayi byoma byanga kwata mwena karuru kandi makaya nanyiziye kugira ki kuterera umuntu ubundi kuhagera kunga na hati nkirya nkagezire ki amakuraga gashakwa Timothy Mushabe omuribanda Babere Timothy Mushabe eminyeto micayo kurgo mcharo echakarana omugombora ya Ruborogoto muri Sinjiro district no batera Karuru okutora na bebembezi abamagombora abutashanga polling station ya Kenteko kandi batugira ngo obgabe bwabo bukarubatirwa barukuremeswa kutora no mwebembezi wihanga nahabwecho basharamo butatera kerizoba tana pya bancha kwa abantu bikabatamba bwa first instance yabireho na some credibility zezabireho bantu mwe bakaruzinga hopo mukitera karuru akaruru ko twakatera konka abantu tubakejonderamu ngoko bagira mu karuru akawire nyuma na munongi ito minyeto ecyatuzira kwijo mu karuru tukija kuronda abantu bitwenda tibatikiriza atera karuru nkoku constitution ritwikiriza ngo uburyo umwe atera karuru ke ayeyendira eminyeto obutatera karuru rizo hije minyeto mici agwenci batakutera karuru obwahwire abantu bakazaho batu shankaranya minyeto bagizera kutera karuru ko babiroza ku polling station ushaka ngo kawe bakakuterire ucabuza tino urabuze akuba bakabye namani bine power batuzibera kutera karuru mwene rizo minyeto go wano hikaho ucamugambira ngo za kutera karuru abamwa akwereka ngo buriya bakamuzibera katera mwene rizo tayine garika katera akugira ngo tibakumwikirizane bamango ko wabere bamanya ngo ryo opposition obwiro bwinji bakuzibera kutera karuru umugandi abantu baco mu rusangano bo bahikomyanya yo kuterwa mu karuru okuhona bateganitse buboma okwecanga bukanga kora kandi nyenda kusima abanya-Uganda abo kugira ngo umusingi baguteyire president bamutereyire parliament bagitereyire district bagitereyire irizo n'akamaririzo nyenda kusima abantu bakivura abantu ba Western region abo kuterera movement nimpamya kandi ngino bwesige bizoberi abantu basanga town council still bazagumuza muna movement tibakajumbide bulungi bakoyi kuba kifuba aha akaoneka bakatene mani gasha kwa Ram Edwin na Ali Waswa Ram Edwin na Ali Waswa n'abandi abashatu mwena abatushatira makuru agerizoba ahandi wanakusia makuru n'abantu Mbabazi Charity na Loyce Gavah twenda kwendeza okurara kurunji agandi gategereza nyensha kare Shahib Shamshamzi yangwe na Shahib Zomabazi marare kurunji